हलिमे नाजाम नाटककार हो कथाकार एन्टन चेखोभको 17 नाङ्गो छपो अनुदित बाखा जनावया बाखा चोमी चेखोभले जन्मनि सन् 1860 छौ चिमी परिवार जु ख अति चिमुको परिवार भूम जुसा मास्को विश्वविद्यालय उच्च डिग्री क्या साहित्य सृजन नाटल पी पेरे उमेरे वेक मन्ट वन्टेनको बाख्ने मनोट टेपे स्वार्थी हो ठाउँ जग पि सोपि हो कटपिनेको दुःख या त चिर टाका ठाउँ समस्या जग तर भापि ढेउ केना टौडो तो बाख्ने सम मिजय ठ कला लोच टचो ज्या डाक्टर सट भने डाक्टर जिम खुड दुमका नक्तिन जग सिट ओके जिछन्टा वया उसा मरमु सोबे फैमुख का टासा डाक्टर सट व म जिडिना बनाइके डाक्टर काल ज्या हुने तर व मानवलाई वसा वइको सेवा प्रति अनि खेलबारजो घटना बाख्ने भया टौडो न्यानादिस बाख शत्रु सितम्बर चाने गुटाई जिरका जेमसको डाक्टर किरिलोवे खुरुडुमका आन्द्रे डिप्थेरी लुच मन्ट डाक्टर कला टस्क दुख टाका छन सी मचे खाटे लिक्क पुलिन्छु यातना छन ठुले लुखा जुङ कन्टि टस्क न्याट डिप्थेरिया लेफ्निरका छेचोपि चोटेट स्टेप निछे हमला किरी लोभ कमिज फिनाट ल वेस्ट कोटे टाङट्या मट व ठौ प्याउ खान म हुसे खप खाउन नापा चौ कोठा खौसी चौ ड्वावे ट्याउ मनु या हुलिया ठडो ओ मनु साधारण मनि घ ट्यो गलेबिन यात ल वइ खाट फास्क मासि सो कि वइको पाखे कोठा ट्यो ज वठेन चौ डाक्टर छेन्डला व हठा चाहिँ आनिन हजुर जि छेन्डो किरी लोभ ढल छाटे ओहो चिटर नाफलागले लेटल उ मुनखन लेट या डाक्टरी लाजुना तल टस्कन लेतल छि नापे नापला टंगु ख जिगो ना अबोगिन ख बर्खा ग्नुचे पिनि छे छिट नापला खंगु ख छिट छे नापलागले लेटल जि बिन्टिटा जिनापा याक्न चास जिम कला टचो जि बगी अयुगुटो वो मनै पोच व खला उसले व टस्क हटाचा खण्डो व टस्क सासल नाच्न अले ठट्टर खाना चंग सल खलना चंग सुवेबले वो वेचा खिचा अथवा मिपाखे बुते जाउ या चमठे चो वो मस्ते सोथे खलनाच न वो चिच्चा खलन जिना जिना खलनाच न स्वेबले ग्याम हो दुखिम मुनु न खलाथे छ वो चोफो मरेक न खलनाच न गोके खनापा छुए स्वाफु मरो छिट छे नापमले देका ठण्डा जुगो व ढाढा हुन ले जि पीर वो ठण्डा वया ठया मन्ट जय लागि छिस कोट फना दिस अले जिना पचास पापा चिस्के जिद नापला वो जीवन अपन खलना चुनको हाना जिमसन च्यातना अचानक जिमकला चिल्ला दन नुले लाडिका मेचे जुवन जिमसन वइको लाल होना खाटा तया बिया जे वइ खले ल हायना बिया तर वो सिम थे ससिम स जि ज्ञाना चुन वइट नुग चुल लुएज ग जुल्ला उकि छियाक्न चास वइ बो नुग चि लुचहे मरु ख किरी लो छुसा मरासि जना चुन मानो व वइको भा मठो अब गिन पापा के हो वइ कलायु खला त अले छुस जङ कोठा वइको ला जुन्टेन किरी लोब छल न अले दुखि जार ल जित दुकटा जिछटा छे वे फैमु हो 5 मिनेट नि जिमका सित अरे मखो लिचला अब गिन हरबेरे चला हे भगवान जि गजाउ मखो इले वेला त गजाउ मबिङ इ थ गजाउ संयोग ख थ सुना बिचाया खैला वो खापेको सिक जुन वइको छ कोस नाच्न सुएबले वो चिन्तित थे छ या उनी के डाक्टर त अजन बिन्टी याउटे ख कोछि मुक्त किरी लोबेको लाजना व तल जिछको अवस्था सियो देवा सियो कि जिछ त दुख बियो वइको मखो तर जि स्या तयारी स जि गरुने थन छिबाक मेपि डाक्टर मरो चास भगवानले लागि चास जिगो लागि छिट बिन्टियान मखो जिला लोगी मुखनी सुसादन किरी लोब अब गिन पाके जनफा सुका निगो मिनेट अन्य दनाचन अले अन ब्लु बैठक कोठा हो न वइको पला एक नास न्यानाचन व बैठक हे मचाको टेबल ल्याम्पको छल्लर टपेंकल अले टेबल नाचंगो छौ त पम्पको स्नो फुक फिकल वइके छु इच्छा मरो छु आकांक्षा मरो नट व छु बिचाना चंगे दु बैठका सु वया चंगो डोटे ख सार वे लोमन नकल कोठे सुसा दंग इले व जन औचा खण्डो बैठक कोठा आखा बने कोठा वमले व माउसिया अपोहे ठौ जौ टुटी लोन अले लुके बा बक या वन्टेन वइगो महे पल व वया ठया मरुम थे च मानव व सु मुसु पनि छ्या वया चन वा व दक्सवे नापा एलख काका वया चन अले नसे सुरे बेवस ज्या वना चन आका वनिको कोठे अंगले व सफुइ पेन टुयु ज खया चन तो टुयु ज न प कार्बोलिको इथरेगो न दिन कोठा वया चन अनिको लुखा चा टेबले लिक्क चुङ मेचे वो फेट ल पल्क व न्यवको मिखा सपु फिका चन वो दन अले दिन कोठा वन
जिन कोटा मसान थे सुसान द नक्तिन गोफे या डको छाल ब्याल ज्या चंग थे छु जाया ना वाटे फटे ना टक थे बोतल बाकस व सुराई डटी चंग सिंगो जन चंग मैन बटी व दरा जन चंग टफा मोटा कोटा छक्ति टुइसी तुना चालीको चंग खाटा छम्मचा जना चुना वइगो मिखफा चला चुना वइगो ख्वा ओचे फु वो पच्चाय मुस तर वइगो मिखा सुसु हाकुस चुनाव या चंग थे वइगो मे लाट्या वइ मामा लासा फोसना चुना मजा थे वो न सय मुस अन्डुको डक्को सामान फांगा ल थल सुएबे डक्को सुमको चुना चंग सामान त थे डाक्टर ठकलाई लिक्को वना तन अले पाइन्टे मिचा लाट दुसा छ पच्चा कुसका व क्यामेस्ट सु वइ खले डुक्को खण्डो व नक्तिन खोम त यु ख वइ दाडी थाना चंग खोबी फुटिन सिडो जिने कोटा मिलिटेरीको विचार न मिले जो ज्ञानपुगु व व्यवस्थितता यंकन अभाव दो अनेक निष्ठप्रता चाइगो ठेवा व भोय आकृति कियाटको उदासीनतै भावया तस्को आकर्षक नुगले ठिगो मानव सोक्यगो व सूक्ष्म अदृश्य सुन्दरता ख ठोछुटैगो सिक्त व बयान याट मनुटेट उले अपमजु गुगो सम्भव त केवल संगीत जको भालको बयान या भए अले अनेक उदास निष्ठप्रता न किरी लोभ व वइ कलाटन छुमरा इपि मुख मानव दुखय ज्ञान नपाएम त व अवस्था या कवित्वयगो आवाज जुइठुङ्गला इमीको ल्याम्सो इ फ्लावन नकल अले वो मचना पाइम छ मच देखेको अधिकार न मरे रंकल डाक्टर पी पेरे किन नकल छ छगला ट्विस्ट जन नकल बुरा खण्डे रंकल वइ बैस मरे रंकम कला सुइ न्यार दत आन्द्रे इमी छमजग मखो याक चम सन्तान ख कलाय कोठाया पल्क दनाव दिन कोठा पखियाउ नाचथे जौ तुते माउसा चुएल न न्यासु न अले छको चिचको कोठा हो न सोफा वो कोठा बच्ची थाक्यात ल अले वो भान्सा हो न फुटो हो भान्चे खाटा छिटे ठक्कचक चाइल अले पिन्चुङको कोठा हो न अन वे टुयो गले पनि हो ख्वा मासिसम मनु नाप्ला त अब गिन ताक सासल ना हाना दल डाक्टर छास दैयाना छास डाक्टर छसंग हो न व अब गिने त सोत अले छु लुम थे या त तर जी नाचा दैने जिला वे फै मुक्तका वसे वम थे ना व तल गजाको अचमगु ख अब गिन गले पनि लाट्या कोमिल सोल तल डाक्टर जिल्लुइम दियोला मखो जिन छु हालत बालक सियो छिप्रति जिगो सान फुटिदु तर जे जिगो निम्ति बिन्टियान मखो जिम कला सिन वइको हालत खंसा छिसा जिगो जिद्दी पगे इनाप ठिका दिए हे भगवान जिला छिसा वस फेरा यावङ जिरगा तुनको डाक्टर इ तस्क मूल्यवान जिना पाँच आसन जि बिन्टिया बैठक पाखमना डाक्टर छौ छौ टटिक तल जे छिनपा वे फिमखो अब गिन वइको लिउ न अले वइको लाज न चित्तस्क दुख तो जिसियो तर जे छम साधारण लोगी लागे छ बनाइङ किन मखो व तस्क कोमिल सोल तल छम मनो बुझाया त जिस्ट इनापेना चनो ख तो जीवन व्यक्तिगत सुख सुयाना तर छास मानवतालाई धैर्य व वीरता केना दिस मानवता तल निक ताडगो हतियार ख किरी लोबन तल खय मानवता नामे जिस्ट तयाचनको जित बनाइङ मते ताठ्या गजबको खख ठ जिथन दनाचुनि मफो छिस जित मानवता खगय टम्की बियाजन ठइले जि छु या अवस्था मोर जिवेमको जिम कलाना पचुनि पिथन सु मोर मुजो किरी लोब छपला जितला ला न्यन्यंगा अब गिने त पन्त्यन किरपट से आज त बिन्टी यामते किरी लोब ग्याप वसला तल जित माफ ना दिस खल जि डाक्टर ख जिछना प वेमा अले जिगो कोटे घटना जुना लुया यिङको हक के दु जो छिस अठ्या जना दिस तर जि छुयाम फो जि बालको खलाना म फो जित माफ ना दिस डाक्टर छिस आमटे तया दिमिते अब गिन वइको लापि पंगु जुना तल छित जबरजस्ती यिङको जो छु हक दु छि छ्या मरुस पाछे जो छ्या मरुस जिन छ्या जिगो इनाफ छिगो हिरडे ना पाण्डो सम ल्यासम मिस सीटेना तन छिस तया तन छिमका नक्तिनि सित मेक सुयाना अपोच जिगो बेर्ना ठिमा आउ ख अब गिनेको स ठठर खाना तन वइको ठट्टर खाना तन सले सुयाना वइको ख डाक्टर त माने एकटा सुया तन अब गिने खगले सत्य त दु तर ढामाउ ख छुटासा वइको ख नकल थे चुना तन अले डाक्टर छै लकस हो गन तापको सीटेमा मिसे लागि अपमान थे चुन वेटा अठ्या तल वइ ख पाठी मुखला टेगो वइ ग्याचिको ओके ठौ सट नाइको हो कोमली प वेक त फक्क कुट याउ ख जामया सा सोय सत्य जायले टेगो वइको विश्वास खव खपु न्याक्वे बालासा वा अर्थपूर्ण छा मजेमा अजागुली अजा पिन्ट जको प्रभावित या फै गुपी उदासीन पिन नुगो चक पि वा दुख टाइपि इमटा प्रभावित याइ महो ओके सुको दुखे चरम अभिव्यक्ति अपना मौन टाडै प्रेम के जब छुछा मरासे सुमको चुनि तब इमसा छमेस न मिमेस त बालक ठिकी
अले मसाने बिगो टटरंग भाषण मेपिनु मनेठी सिमेसे मस्त व पारसिपिन्ता व निष्प्रेम वा छु मुखठेन्जी किरी लोभ छुसाम रासे सुमको चुनाचुन अब गिना हान डाक्टरे जाव वइगो त्याग तपसी बारे खला त डाक्टरे छाउ सलटाल सो यको टापको वनि माला यको टापा मज जिमसल बालाम ख डाक्टर जि पाफयाटा छि छगो दुनि ल्यावे फै छगु जुग मानवटा व डाक्टरे जाई बारे जुगु खसुया न तो लिपंगो ख डाक्टरे त टस्कन नुगले लाग्छिल पल्क बिचाना व टाक छास ढुक्याटल जो नु छास व आका वनि कोटा हुन आ वइगो पला एक नास न्याट ढाले व कोट जुनावला अबगिनले तल डाक्टर नापना प चिचि पलाय ना वन डाक्टर कोट फिट ग्वाल ना बिल अले डाक्टर ना पहे उप्या वन पिन खौसी च तर कोठा थे पिन टस्क खौसी मुच डाक्टर या टोर सि चुना चंगो सुखे जुगु म पच पच दारे अले वइगो चमुस चंगो न्याय खौसी चोठा न सिडु अब गिनेको मासुसँग खले टगौ छ खण्डो व विद्यार्थीसँग पुगेको टप्लु पिया टगडो टप्नी ना सन्तको टोपिया टगडो गले पनि न्यन पाकी जग टुगेको खण्डो ल्युन पाकी चंगो गले पनि त वइगो टागौ स टोपिया टगडो छिस पट्याना दिस छिगो उडाटे त कटरिया सजी बगी डाक्टर फेटका उ पारपारा हल छिपे ढाले अन्टनी यम लुका गुलफो उलि याक्ने यंके दै जाना बाकी यंके कोच बाना सल वाक्ला नापा इमसा अस्पतालले न्यन चुङ कच्चे पुगो छेजो फुलाव न छे खौसी च छपा झाला जग टुयो ज खण्डया त अले बगी खौस चंग ठासे खनिमन्त मुगचे ख्वाउ चंग न टारिया त अले सिम हय फिर सर टारिया त घचाकला प्याविया चंग सम सिम कचा चुना च पि कोटेगो सोकाकुल स वया त स्वेबले इमसा डाक्टर क्याशी गो अब गिने कला उसा मुरते यु खस्यु पि थे च बगी चकंग खेले बाकी अंकल आठ आस कोटे स छि सजुल पल्क जाका टामन्त लन्टुछि किरी लोभ अब गिन पिछा छु छ नुमवा छकजको अब गिन टाकको साक्ष दुक्या परपारा हाल गजाउ सोया ठाको इ सुइटन मट्ने या ठाको टोफिक मालिटका टन्दा हाना खुशी त बगी ब्लोन याक्ल ठुबले किरी लोभ छक्ल झस्के जुल मानो लय छप छप सना जना वो झस्के जु ख अले वो फेटना चंग ठसा पच्च लिचला वो तल सुयादि छ जित छयादि छ जिल्ली पवे जि जिम सहकार्य त जिम कला ठा छे मास्टी वो याकचा अब गिना छुमरा लोटे हाना बगी खारखारा सन सन्तप त किरी लोभ वाले इलिसन अले व जख सोल नौटे बुल्लुसी जंग जले व लव खुशी सिटे जंग पजा खौसी चुना खन मरिया हुन जरिखि खडो आकाश त्या खने मरेको चक टापक उखे ठुके पच्च पच्च टुय ज खण्डया तन खरिके लय टपिङको छ पार दो आकाशे खसु टोफिया त हो टिमला पच्च पच्च बुलको खण्डया तन टिमलाई त पेख्या चिचिको सुपच फुना तन डको प्रकृति निराशा हो लोचा व्याप्त ज्या चंग थे त न्याठा सोसा प्रकृति खौसे त जागो गाव खौस जंग गाठे त बगी ठन माठा छिनिठी चुङका अवगिन धैर्य हिन्दुल अन्ते बगी सक छै न्यन दित व टाक जुग सचलना निटे झ्याले सोत अन टुयो जवया तन छु जोसा जिसया फैमख डाक्टर न प बगी हलपा के व ठगो ला बुबुसना तल तर छु खस हास मरो के डक्कु ठिके जुजी सा नठा छु टा डेलर का व नाप टी सका तल छे सु ख लागो जुस मरो सकले ठिगो मर जले न्यवेका चोङथे चोङ आठ आस तुयो जले किरी लोभ अब गिन छम मिमेस्ट बानके खण्ड डाक्टर टरी वे बुवा कोसु अले व न्यन लाठी लफाटल उ स्वेबले बानस वेगो टफिगो हप्सी ठेचंग मुर्सी तागो ना अले आलसी व मेपिन्ट कुम्च खनि उठ्यान जाउ स्वभाव गुगो छागु व्यवहार छागु स्वभाव व दाइमाइ मरम ठेचो ओइ छना मटाउ स ड्वामङ नको मटिवा ट्विस्ट जंग दारे ओइ छंगो चाय रंग ओइगो बेतालको व्यवहार डक्को स्वेबले सराई लागि चिमी अले जीवन खना डिक्क जुम मनु जोया छ गर्व मरम ठेचो ओइ छ कठाय भाव खनि मरेको स्वभाव स्वेबले ठ कलाडुम अले ठ मस्तेको लागि डुक्क ट्याकुम ठेमो छ अब गिन टस्क बिस्क स्वामी मनो ख ओ टिसमिसिता ओइगो छ टग व टस्क नुगो ढाचैगो वस फिनाटल वेगो चप स्वेबले दुमटे छ वेगो चालमाला चत्त चुंगे फिनाटेको कोट सचनाटेको वेगो खास स्वेबले वो टमी मन उठे छ वो छ टस्का न्यासुने नुवा फा फर्केना फटे नक्सा खलाई वो गो कथा गलेबिन फेन अले लाटा सम थपि त मिस्टे सन्थे मिलेना जतो वो सपल पलथि ठन्टट के वेगो छौङ सिचोङ व मासु सिचोङ खा वेगो व्यक्तित्व खण्डको समृद्धि स्वास्थ्य व आत्मविश्वास त मलो के मफु स्वाने ठाउँ ताल सु हासन मरो सु खन्न मरो कालकुल सोन मरो हे भगवान
अब गिन डाक्टर ट हले यंकल गन पियानो या हाक्सी चंग किच खण्ड टुइसी चंग सिलिंगे मोट खायाटल अन एपिचको चिको बैठक कोठा वन कोठा स्वे याउसी च अले यही पुस्तंग समय नाटक दो गुकी छौ कोठा गुलाबी रंग झिलमिल झिलमिल ठिना छन डाक्टर साहब छिठन दिस पल्क पियातना दिस अब गिन डल जे 6 मिनेट वे जीवना छिचा खण्ठा किरी लोभ या कज जुल बैठक कोठा टजिको समा क्याक्टिससँग मोटिया ज ममुसुमेसे छे वो छौ चुछा वो खजुल ठो डक्को ख वेटा छु कठाइ लिचो मला वो छौ याउसँग कुर्सी फेर्ना तुन अले कार्बोली कि उपटी जासु यातुन वो याउको ल्याम्प सेड व भ्यालिन प्याकेज क मिख सोल अले टिक टिक सवयासँग खरी सोबले अन छौटी फना उके दुने छु थना डेकाटम गुंक्षते मूर्ति छौ खना अले वो सिम गुंक्षता ओबगिन थे टिसमिसिता न्यंकन शान्त टापको छको कोठा सुनाना दुखटाया टाको सास लाउटाल डरा चाको गुस होला हान शान्त जुल न्याउ मिनेट लिपा किरी लोब ओबगिन वठा पक्सुया होला ओबगिन लुखा डवन तर वो आ नाचाइमा ओबगिन मखो वइको नाचाइको समा यचु पिचो अले सम्पन्नता खनमरे रंगला वइको ख्वा ला व पले छौ कोठा दुखटाइ पुगो भाव खण्डो गुगो न भय ख न भौटी कष्ट ख्वा छपना फुइबाड अले वइको मिखा दुखै छि बालको खण्डो वो टटपलाई ना बैठक कोठै डठुइ होला अले लाम उजना दल व जिटा ढोका बिल ढोका खले ब बिया व तल ढोका बिया वन जिटा टोटा बिसौन उसा मन त अले जिटा डाक्टर सर्ट के छोल ओके वो माक पापा चिस्किन अपमा बिसौन फेमा हे भगवान अब गिन टटपलाई ना डाक्टर ठा होला लाम उजना अले हाल जिटा टोटा वन थो ढोकै नाटक छा जि उटा छुसिंग उडो जिटा वना वन विग नेटले खबि सोसो होला वो फैल अले बैठक कोठा लिरो ठिरुजुल डाक्टरले दुखटाउ खाले जिज्ञासे छि खण्ड त वो डन अले अब गिन्ट सोयाटल उसा मर्म गण्डो उसा मर्म निला अले खोखम हुजना त ला संग अब गिन हाल वो उसा मर्म मको टरम दुष्टक गजाम कोगम गजाम अपवित्रम सैतान न थयो जाय मको वो जिता डाक्टर सर के छोटा कारण खोय कि वो माकन प बिसुन त हे भगवान वो शीश बर याउ चुने जिता तो सयाम को गुब्ले फैम हो डाक्टर दन वइको मिखा खोपि जाया छन वइको डायग्नोस न व टाल माफ ना दिस तर जि थै मतलब छु मोटो जिमका सिगु जिमकला सोक ब्याकुल जाचन छेव याकचा जि थ ठाकुको दनाचना सुनु निसे जनगु मर्नी अले जिता ठन थजाको अवस्था बनाल जिता छौ ठठाउ प्याक्ने मित्र हौठे छु जि छुया ठीक फु मखो अवगिन मोजना त लाभ पोल अले भोजको बे वाच त अले वे पोइन्ट नुल मानो व की ख उकेटा नस्कु मास्तु ता मोसँग संग व वान्यल अले ताल जे जाने म बिया जे से मुसु वो न्याब्ले जिथा वे जे होसे मैना थोना वो बगिले वो ख वो न जे बाल के ट्यान म बिया वो छा बगी जे का ख मूर्ख ख जे ठो ख बिचा मैना डाक्टर आना पार हाल जे ठो डक्को छुए मोटो ठो डक्को मतलब छु थोला मनुटेटा अपमान या ख मनुटेटा दुखो बेड्नै त ल्याबु ख तो टस्क जिमको ख जिला जीवन भर ठजा ख न्यन गए मर्नी थ अपमान नि जो मन ख थे डाक्टर थ बुवा संकल निपल हाना बुएकल अले छु ढागो हो छु या मफुक थे ज्या वो आराम कुर्सी ठचक कमिङ फेटल सन्जित आ माइयै मुक्त सम्यपिन्ट माइयै ठीक जो तर ठोटोखा छा थजा कोगेंगु जछा मिख जाको खबिट्या अबगिन डाक्टर था हुना टाल डाक्टर छिजिगो दुर्भाग्य साची जुयाटल अले जि छिगो पाखे सत्य खन टोप्याटे मास्टिमो जि पाफ्यारा थमिसित जि मायना तयु ख जि पुजना तयु ख जि वइ च्यो ख वइ लागि जि डकुट्या गेन ख ठठित पिना पन बफ ठला ज्याकेट टोटा संगीत सोख टोटा अझ ख जि उटा छम बिया गुगै लागि जि ठ मा बा व ठ के त छम बिमखो जि वेटा गब्ले टम मुसे जि वेटा सुखेन सुकमरीको खमलागा ठोडक्को फटाव टोका छा मिक जाग खबिटिया ठठर खाना अबोगिन इमानदारी पूर्वक ठौ नुगोइ खन डाक्टर न्यन ताल वो आबेगे गोया खलना त न नुगो पा लाटिया डक्को गोप्य छेगो खटया त न अबोगिन ठठकना तमले डाक्टर खले छौकठ युपा खण्ड त वइ खले गुगो उदासीनता वो स्टप टाइ भाव खण्डु ख वो आ मरे होला उके प्लेस अन त घोर अपमान ओ त भाव खण्डो वइको प जन छाना होला मये पु जिद्दी पूर्ण जुल अब गिना वइटा सम धार्मिक गुरुमाथे चम छम बानले चम नलिम ल्यासु चिपाकेन अले ताल ठस्तम मिसा मखु खन लाइला तुले डाक्टर जुरुक दन वइको मिख ज्ञान पुस्तन अले खंगवा पट्टी जोर ब्याटल
지저 토덕고 칸 지저 찬양가 전하고 지저 특히 손 मतलब 머로 진토 추나니니 먹어 원 메제 무르기 차나 질라나 지저 치고 ठाठा고 러시 칸 वास्तव 머로 지나빠 어제 칸 라고 야우데기 머데 사치다 지고 막고 업만 주 무르가 준지 지저 지저 치오 바비러 구메스터 약고 업만 야사 지우데네 터테 먹라 어버긴 길이 로 빠킬 리질러 알레 액티기 무슨시 오다 소야주나 지저트나 진짜 차버나 이거 닥터 달라 보이고 다리서나 진짜 비아나들러 차라사 치고 님게 토소야 바나고 잠미고모로 진짜 타고 나टक 미다 लटो ठो नापा जुगो 추서부도 치고 못는 나पा जुगो 추서라고 알 지저 양고 쫀고 오다 समान या मोफस छि अलुक चुनादिस अब गेनेको ख्वा याउसी चुन वटाला माफना दिस ठुके मतलब छु ठुके मतलब छु तासा मनोटना पन थाजौ कोग्यंगो कृचित खेलबार या मुजु जिला डाक्टर ख सम दुखिम मनोट ठटे नाटकीय पात्र थे पापिट छिट छिगो छु अधिकार मरो अब गेनेको ख्वा टम याउसी जना वला व बुनु तल जिनपा थाजौ खलाट छिके गन हिम्मत वला मेचे मुर्की छाना डाक्टर हाल जुगो दुक्को सिकन जित ठन हया थजौ डक्को ठ्वाठाउ खनिङको हिम्मत छिट गन वला मेपिनको दुखे ल्याबिको हक छिट सुनाबिल अब गिन हाल छि वेजर गजाउ संकीर्णता जे स्वयं गुली दुखी डाक्टर खिर्नै पावा तल दुखी छ ठोखंग टाइमटे ठोखंग न पछिको छु सपु मरो निकम आवार त गुमेस्न रिन फुली फैमको इमसन ठैट दुख टाकी लोम खान दुखिया जी तम चुर ज्या अवगिन ढाल पाजो छ ठैट लोमिङ मुजो ठज्याउ खे डाइ डाया लब्जेफु सिल्ला अवगिन कोटियो मिचा वाला सुत नोट या पोन लिकाल ओके निपा नोट निक्या टेबले फ्याट्ट वाचा बिल कयारि छ ठोछिको फी व न्यान्या का ढाल नोट बें वाचा डाक्टर ल जित टेबेको आन्टियामटे अपमानित दिवासला छ फैमुखो अवगिन व डाक्टर टई झोके छमेस न मेमेस त तस्क अपमानजनक खटल गुगु ठ्याम जो ख इमसन थपिनुको जीवने गब्लेन ठजाको अनुचित निर्दयपूर्ण व विसंगतिको खलाग मर्ने निमेशके न बेदना जन्ने अहम चाना चन सुगुम बेठित जी इमेको अहम यक्को जी इपि टंगुलु जी निरसंस व अन्याय जी इन्सान छमेसना मेमेस त ठीक फैमको दुर्भाग्य मनुट मिल्या उपलेस फागु जी छिटा गस्टुना आशा छया कटाइको दुख जुपे मनुट जग छम मेम नापा मिल्या जी फै तर वास्तव इपि सन्तुष्टि मनुट सुया अप निरसंस व अन्याय जी डाक्टरना तल जिटा मायना छेटक ट्याब यारिस अब गिन तस्क कन्टिन्याक ल जब व न्याको कन्टि सजना सुमौल अले व कन्टि बे वाछा बिल पल्क जागा समस्या अनखण्डेका होला लाम होजना अब गिन वे लिक्कौना हाल छिमे गनसुला जनको छिमे सत्यानाश जेमा सन्नकिन गन्चुना जनको हु तो पाजिट बगी ठिकिया अले जुगो लागि गाडी पिका च वन्जना अब गिन हाल आसे कने निसे थन्छे सु टोखे बा चुन दैमखो सकले प्याउ जिन नोबि चरते हे बगी मतले डाक्टर व अबगिन सुनको चनाचना हृष्टपुष्ट व सुरुचिय भाव अबगिने खले खण्डट व छ संग कोठा ओखे ठुके जुल वइको ट कोमलानी तर व कोठा दुश्मनी उपस्थिति वइ ढाने मोरटेको केन्त कुटय नाचन डाक्टर छपल हाट टेबल भोक्या सहे मोसो सिद्ध नाचन पल्क जाका जब डाक्टर बगी चुना छेवन्तेन वइको मिखा किर्नै भाव देहा चुन्तिने छगो न्य पिनी गुल छौसी चंगो ख आवस्याना छौसी चंग तिमला पारिया लिउन थना त न अले वइगो रखबारी यम स्पा नगुटे जग हाकुस चंगो ढोठे खण्डो लिउन चंगो सरके खचाय सटार त अले गाडीको याउको लालचिनीको ज डाक्टर ये बगी न्यनी होला वो वया अबगिन ख गुम प्रतिबार या वो लफठे त उत्सुक ज्या चम ख ले ओ डाक्टर थ कला व थ का आंग्रे बारे मखो तर अबगिन वो वइगो छेचुपे मुनुटे बारे बिचाना वना त व अबगिन वइ कला पापाचिस्के नसावो गुलाबी उसा देगो डक्कुसे विरुद्ध छ प्रकटियाट अले लटुच्छ इमुको बारे किर्ना व मयो खन्लुम काचुन गुगिना वइ छाटिसाना होला अले अजापे मुनुट खना अजागे दृष्टिकोण वइगो मने ठाटा छु ई वना छु न अले किरी लोबेको दुख न चिलाउनी तर त अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण गुगु के मानव चित्त मजु व चिलाउनी मखो अले डाक्टर के जिन्दगी भर वइगो मृत्यु टक चुना चुनी बखन कोतला